Kultant issib persuna li minkejja l-uġieħ, minkejja t-telf ta' dinjità, ma titlifx lil annifisha jew titlef lil pajjiżha, lil dara u saħansitra forsi anke l-identità tagħha. Dan kien il-każ f'Hayet Sari Alesh, refuġjat Sirjan li sab rifuġju fil-Kanada din is-sena. L-unika ħaġa li Alesh kien fadallu minn ħajtu fis-Sirja kienet il-mużika. I feel when I play music so happy and I try to introduce my culture, my feeling, everything. Tantu hekk li malli rifes fuq art Kanadiża l-ewwel ma qal lill-familja li kienet se tħallih jgħix magħhom kien li rrid idoqqilhom xi ħaġa bħala ringrazzjament. Polina Gwiguren hija din il-familja li taf sew l-uġieħ li wieħed iħoss meta jaħrab minn pajjiżu għaliex istess telqet mill-Ekwador snin ilu. Qalet li bis-saħħa tagħlex saret taf il-motut li wieħed jgħix fid-dinja. Sari malajr beda jdoq ma' binta Ġulja ukoll mużiċista. As a mother, I really appreciate that chemistry that Sari brings for Julia. Every person changes you, I think, in some way or another, but when a person comes from a completely different culture and from a completely different experience than yours, the absolute best thing that can happen is that change.